سری ده ایریشا کل تهرانی پیشکت آلیه قاش پلیس اخلاقی و کل سرجنه کی پیشکت و جنجی گرام بریندار بو حیان هاجی نخوشخانه ده تیرا گرتن ام و بویر شرمزار تکن و هر وها نتنه او بویر پر بویر دنجی باجار دن جی جور بجور پیشکتن ام وانجی شرمزار تکن جبرکو اف ایریش لسر جیانا جنیه لسر هستویه سر پسیکولوژی درونیاویه جبر ویجی هر علی و ام شرمزار تکن و بره شورشی جی یعنی دیسا ایریشه کی وصل سر جنیه هبو نتنه فیزیکی روحی پسیکولوژیک هر علی ده سر جنیه تندیه کی دهات مشاندن پشتی شورشی کو قتل کرنا جینا امینه شورشه کو پیشکت و ایدی جن aslında ev tundiyal servan ev zılma ku heyi ser kutbuyuna kul servan dahat meşandın jin kabul nekir. Jibo işi rabuneki çevu şoreşeki peşket de encam öde jin aslında gorandın ekit ali hesidet fikri de hasret xoya azadi aslında bu an ka anin ser zaman u tekoşina xoşi usadana berdam kirin aslında rejima İran'ı ve ki pır tırseki dava kirin ev şoreş jber ku heza jin dit aslında dur dedit ku jin heza hiç kas horte ku bixazbet kare pır tiştajib ke jbo ve mesela bu ku disa jine vegerine ravşa bere ku jin denge kadar naxine جبر ویشی قانون هری داوی درخستنه دیست خازن جنه وگرن حالی بره یعنی جبر ویشی هر ایریش هند هر عالی ده سر جنه ایریش هنم هشیاری سر جنه تیچکرن جنه کو پوریان وکرینه جنه کو تکولان آدم دگرن yani جلو برگی وان نل گوری وان به مداخله کی سر وان تیچکرن یان وان دگرن برچاوی هر کسی ایریشه کی تندیل سر وان تیمشاندن yanşi be cezayı pere wan ceza tikin yani ev keki çay ki beji tkazın jine disa ve gerinin hali beri şoreşi ama bu tuavayı yani ev nay kabul kirin yani jinji dve elhemberi vi him betir berxadaniye ki peşbxine jber ku ciye ki kul ser jine ki müdahale ki hata kirin gelek ev bezanin kul ser hamu jinate peşxistin ev müdahale ev eriş yani ev erişa ku ser bedena jine peştkevi ser culu bergevi peştkevi hemen demede ser hestevi ji ser deruniyavi ji tesirtke bevi avi dve tükes zinne de yani taybet seri de jin dve xadil jine ku müdahale servan tekirin dve xadil wan derkeve ev ji ev keki parastineye xo parastine çaxa erişe kijder ve hat dve hamu jin xobxiniyek و نه تنه جن کسی کود بجنم انسانن yani جوانی کو دوی شورش ده پیشنگتی کرن دوی دجی پیشنگتی بکن نه هلن کو دستریجیه کی یانجی مداخله کی سر جنا بکرن چهارف شکی وسا چیبو دوی تایبت جوان و جن دستوردان بکن و جنیج دستوان درخینن مثلا او هزا وان هه مثلا کو ایرشکی چیبول سر جنکی در دور چقاسی جن هبن چقاسی تکولانه ده کس هبن تکاره مداخله بکن قاشول سر او پلیس اخلاقی خودت نشاندن اما به اخلاقیه هری مازن جی او دکن yani کو مداخله سر جلو برگی انسان جنات دکن او جی به اخلاقیه کی هری جور ده دور دمرو دبینه کو aslında ne tane yani devleta İran ya da girker ve vaki ideolojiye ki aslında şu kadar akıtke. Jberku jineki belki servekri be hani Türkiye's beje çit be yani hani vekri be girti be çi farkı ama devleta İran aslında vaki ideolojiye ki vaki bir dozi destegre. Jbo veji şuarah vaki hatek sor destegre. Yani veji hatta hancet kub him betir bkar ve müdahale ser jin bedekirin. Jber veji be xari xistin kirne taybet fikri azat خدا آوا کرنه برژی کم ام تینن سر زمان هر تمجی ام تینن سر زمان فکر ریبر آپو فکر پارادیگما ریبر آپو داد کارن هم بهتر خوا کور بکن و بکاربن هم بری در دوره و فکری خوا کم بکن و بکاربن خوا ریخستن بکن ریخستن بوینا جن پر گرینگه مثلا بویاره ما گوت شرناقه ده اف پیشکت اری شکل سر جن حتی کرن چه اری شکی
ji aliyê eskerekî dagirkeriyê Tirk ve hate kirin. Mesela millet çawa müdahaleyekî wisa kir, aslında ev bûyer dikarin İranê jî rojhilat jî ev pêş bikevin. Yani nehêlin ku destdirêjiyekî yan jî li rûmeta wan bêkirin, yan jî nêzîkatiyekî şaş li ser jin, li ser axa wan bê pêşxistin. Ji bo wî jî mesela di van aliyê de me got bûyera Şirnexê hebû, berî wî bûyera Wanê hebû. Di van aliyê de mesela millet dikare hîn bêtir, jin hîn bêtir rêxistinbûna xwe xurt bikin, dikarin xwedîl xwe derkevin. Ev awê her alî de dibe, yani xwe rêxistinkirin aliyê fikrî de dibe, aliyê fikrî, aliyê bedenî de bê jî dikarin xwe amade bikin. Li hemberî êrişekî çaxa pêş ket, ew jî bikarbin bersivê xurt, herî xurt bikarbin bidin. Ji bo ku jin bigîjî armanca xwe, pêwîst e serî de xwe perwerde bike, xwe rêxistin bike û bikarbe parastina xwe pêş bixîne. Ger ku xwe parastin nekarbê parastina xwe bike, her alî de li hemberî êrişa re rûbirû dimîne. Ji bo wî jî xwe parastin pir girîng e. Xwe parastin her awayî, yani ne tenê aliyê fîzîkî de, aliyê xwe fîzîkî aliyekî wî ye. Ama aliyê fikrî de xwe perwerdekirin, xwe zanekirin, xwe xurtkirin û xwe rêxistinkirin esas e. Ser wî bingehê ji bo ku bikarbe xwe parastin biparêze, divêt serî de fikr û felsefa rêber a ku pêş xistiye, divêt xwe wî de kûr bike û dibin sîwana kejarê de kom bibe, rêxistinbûyîna xwe xurt bike û bikarbe xwe bigîjin hemû civakê û di heman demê de hemû jin yekîtiya xwe ava bikin. Yani di vir de ne tenê jinê Kurd, giştî jinê İranî û yê Kurd divê yekîtiyekî xwe ava bikin, ji bo ku bikarbin xwe bixin hêz. Ji bo ku dewleta dagirkeriya İranê nikarbe müdahaleyekî wisa bike. Yani çaxa müdahaleyekî jî kir, bizan be hêzekî li hemberî heye. Ji ber wî jî ew hêz di jin de heye. Me şoreşa jin jiyan azadî de me dît ku ew hêz pir asta jor de lê pêwîst e ku xwe rêxistin bike. Rêxistinbûn jî ancak bi zanebûnê û hevgirtinê û hev û xurtkirinê dibe. Çaxa êrişekî li ser jinekî çêbû, hemû jin wekî êrişekî ku li ser xwe hemû bigirin dest û müdahale bikin. Nehêlin ku êrişekî wisa pêş bikeve. Ku çêbû jî ew jî bikarbin, ew jina ku destwerdan sertêkirin, êriş sertêkirin, tundî sertê meşandin, bikarbin wê biparêzin. Yani hev du parastinê dikarin ku li hemberî vê sîstemê dagirker rabin û serî rakin, dîsa şoreşê hîn xurttir pêş bixînin. Em divê hêviyê de ne ku wê hîn xurttir bikarbin şoreşê jin jiyan azadî bigîjîne astekî hîn jor detir û bikarbin hîn xurttir xwedîl vê şoreşê derkevin.